and why? Oh, I love all the teachers. But I think Pastor Kiki, the only reason is because he I know that all the teachers speak with anointing and the Holy Spirit, but I think Pastor Kiki just has that very natural flow. He's very disciplined, very strict. He doesn't do open book like most of our teachers. But I love the way that he teaches, the way that he encourages. But yeah, amen. I thought you say you love me the most. Now you say Pastor Kiki because he feed you every day. Mas se pati mole a fina ya ausia la falolo me. Te lo na te taiet, ma tu sukalati le maoi. Fata sei male se le ni fata vale, fata wai sau McDonald. Mole mau sunga ya ropati. Aso solo mai ile sa. Lele tua, te mi morava. God is good all the time. Yeah, na fa tsere lo fa mala ngale le le tua. Ya utanto sila fa imanu le fiafi. E ya upola tunu ya ole wa sina ngalu. Ma wa itea fa nualano. Wa sili mea fo le seu nga le seu sa ta seu le tua vao. Wa sili ofe fo le alfanga tau tai mata pala. O se whawhitai le atua, lo ngā ngai e whamanu atu i le alii, o mea o mawhoi e tonu i atea, i a whamanu i lona sua whapai. Whawhitai le atua, o mawhai o na sua poloa na tātou whai ngā malanga i le nei vaenga o le aso. Tari tonu e tere whita ma whaingatā, sao tātou uia, ia e whaafitai le atua o ia lava sa ia tūtau mua no tātou sāwholau. Le aua mawhai o no tātou wheloa i maonga. Whaafitai le loto i le alii, ia o nawa manoa na tāpena ina e le alii. E leo sa tātou poto, e leo sa tātou malosi, e leo sa tātou ilo. Ia o le atua na te tōwhia i tātou. E whita o le savaringa sa au iai. Ia o ia whawhita auli. E le i whawai ai le ona au auna. Ma le tau mawhai i le atua. O le e tono le aonga e te le se awa onga. Ia o le tangata whatau wa. Ia o au o sa vai o pati. Sa uma le awhio anga o sa ai. Ia e whawhitai le loto i le atua. Ona esere mea sa mawhawhau iai, e se fo ia walan sa penda e le tuo. E ulawa ina, sewa ina le sa varinga, whawhita aulia e me se fo ia o mautanga, motu si ai mainga, ia e whawhitai e le tuo no tātou wola e le tuo. O se awa onga ta ua mo aulo o wai le aonga, whatupu e nai pea, leo la tau tua, ma leo la au na i le tua. O alava o tātou whaiva ma o tātou tiute, tātou te la lafo lava i le tua, o ia lava na te whātonu wholau le tātou sāwaringa whāreangang. Ma mele Filipi e whāwha i po e sipul manato, o te mawhaia mea o malava i le whaamalosi mai o ke wiso i antea. O le ala malosi fo leo le sāwaringa, e tu lava i le tua. O le ala tātou poto, tātou te la lafo lava i le atua, o le ala malosi fui leo o le savaringa, ai mese o le aunanga i le atua. O le lua Timoteo e lua o na whai upo e suma lima e wha uma e se morima. Ia e tau mawhai na ia vea oi ma le o fia mai le atua, o le whainga luenga e leise mea e maa, na te vai vau uina le upo moni a le atua. O se wha malosi fui leo mo tupulanga talavou, ia e mese o i tātou o ina nei malu le feafi. Ia ofo tātou wola, e au nai ma tau tua nga luenga le tua, au wae leo se mea whare au ngā, o tātou tau ti ngā mo le tua, ma lana whi au mo lana ngā luenga.
Manuia le nea whiawhia no Yesu. Amen. Hallelujah. Lo ngā ngai, ye whamnu atu ia Iova. O mea mo fo i tonu ia tav. Ye whamnu atu non soaf pa ia. Lo ngā ngai, ye whamnu atu ia Iova. Awane i ngalo se me tasi o lana me alofa. Sa fia finga ngā malanga whaftai na ne fiafi. O na o mai fua lewa tau numan manuia ia whamoi moenga ma tau whainga sa whapea o na wholau mai fo i nei toru tau sanga. Ai whaise mo le mau e whatalo whatua i le paia ma le malo tātou mawhtanga. Tai o le tātou mtanga luenga ma na lawa whono. O le aonga nei rau tus paia ia ma le sungai whawhengainga mo lātou whatua. Ia ma tātou lau tātou, ia ma malo tātou walau ria ma whaion tātou poto ma mo le mau e whore nea fiafi. Ia o le ala tū lai o se mo le mau pupu e tu sai foi ma le awai mai foi tonu nei foi whala putonga. Ia po le hawawina foi lea o le anganga i le upo le atua e tom tau ai lo tātou ola hawawina ma lo tātou wholaunga i le tau sanga ma le aso. Sa whainga tā ona e se manatu i tonu foi nei foi whala putonga whapea. Tau tonu malu nei o lo iai umatatou sa whapea ona e se tapua inga sa whapea na awai mai ai. Pei whare tangata re tula i atu sa awala mai le lotu lea ma losi rea katoriko. Sila fia foi nei e ka le sia e ua maua o lātou talo whatotua mo lātou talo whangale e talo au. E ila tusi talo ngā mai lava talo mea ai, talo moe, mea umana o umana whamautu. E o foi le a onga tuspa ia ne e le maalosi foi le la onga tuspa ia. Ia peina le oa le rotu matoi o mai ia e fai tau le tuspa ia. Ai le malamalama le a onga ma le ango ma le tā ua o lo tonu le fiong pa ia le atua. Sauna tonu nei atu nuu ia mafuta foi ma le tina le a inga ia le oro ngalue tonu nei foi a e ka le sia. Sau foi la iere au ona lalo le tama whale nganga ia pasta oe. Ia ito le ala e taimi nei. Telo taimi o mato sauninga e te whanongolongo a le taimi o la unga e whapea mai almatu tama whale nganga. Lau tangata i a whaonga ina ngā luenga le atua. Ai lau tangata i tuai i a whaonga ina ngā luenga le atua. Ia wawa ai atu ngā luenga le sabato e kāne sia nā taimi. E le ise tasi o whakau whai whaonga umala wari i e ngā luenga le atua. Ai vai whai lo wari e matu te mafuta. I o polo fesa uma pe e lo wari i o nanai. I o sua. I o profesa ngā almato, ki usau o wawa aipa pena. E whainga tāanga o whola o langai tono o ngā luenga le atua. O ngā lete ngau i e reise mea mwhaiono whātino ina ngā luenga le atua. Nau no whala ia mo wawa ai. Ai a mata lo tau sanga mua le lua fe lua tonu. Ia, whapera la mawhau. Pei au le ngā le tūle tau no walu e ta pena lo wala fale nganga wal ngal wenga le atua no fola ilo mo fofa bia elese se ngalo wal ngal wenga le atua malo walu e tia palai ngal wenga fanga le whakamuta e yai lo sa mala i tonu lo tanga whao e yai le ia fo kosom ko penga inga ia wala au ko puli ya oi au wala wata penga lo fanga whao e fai ngal wenga peira le o sa ngofo ina ngal wenga le atua o te muso te ale e te ngalue tonu ngalue ngale atua. Ai le se meo te whatino ina ngalue ngale atua. Nala o sao le vale atua ta mawhale nganga ia le atua.
O le alana na walu ai tono le aonga le tono le aonga tuspa ia. No walu male ngau ngau I e se mea. Matu ai le se mea o te alu ai. E mwhai ono o whanga ai na ironi tangata ngaluenga le tu. Ai pei tai. Pei foi no fa tu sa tu le whanga whao. I le ngaluenga tā muta. O inga pei la te mina nei wo umma tau sanga mo mua le aonga. Wo matanga o fie. Uma tau sanga lua o whātere inga. E o matemi nei. Ua matua whawhitaia mi ia le atua o no whamunianga o whapeo na a mai e tau tono le aonga tuspa ia. Te mina nei o tuaianga whapea ma whiwhi au ia te au. Mena, ta pena mawaila sa lea whai atu ia. Le alwaku whanga le pokoso. Alwaku na ia wale whingalo le atua. Peira le turai atu nei a fiafi e a whai ai. E le li pule, a le aonga tuspa ia. I le ngata lea li sunga o whawhingainga lo whapena o hina I mātou le tolu tau se o la dolau ofisa. Ia la tau lango ma le tātou lofo talo fo ia o lau au tau hina ia halom tamo whanau fo iso tātou o tunu tonu fo. Ia le ia mtawhare tai tasi pa ia le kale sia. Ia tonu fo talo fo ia te mātou o whaiwalo whanau. A wale o tau hina tonu le fion I tonu le aonga tuspa ia. A wā foi le pautu tonu o le tātou ngaluenga.